ngikhuluma ngoMandombi indodakazi yakhe. Sasihlezi iminyaka elisumi neminyaka emibili phezulu, 12 years. Kwathi nakumele ukuthi ngikuphekelele inkomo ngiyothumela abomalume bayokubuza kuhle ukuthi bangibulalelaphi. Hawa wabetha phasi ubaba kaMandombi wathi hawa indodakazi amayindawo wezenjani ne nobangela beyazi na ufundise umntwana wamfundisa wamsemavazini. Ngitsho kini bofadere, ngitsho kini abasibelethela bomakoti, sikhululane sibathathe sibalobole bende, singathi nasiyokuthatha nibale isikhathi omfundise ngaso nemali osele uyikhiphile emkolweni bonyana aze akhule afunde abengaka. Nami mina mloboli umuntu ozokuthatha kumele ngikhiphe imali yonke ngawa. Umendo usiphiwo, umendo usiphiwo sabezimu, umendo usiphiwo sikazimu. Kama nobongani MP umsokomdawu eKwaga esitongolweni nake bafana mvele dosa usondrawula ngimachika mina ijali ibhadisela bhadi umudla laphathi gogo.